ئەمڕۆ لە کتێبخانەی کوردی شاری ستۆکۆڵم کتێبێک بە ناوی ئامەد لە نووسینی ئامەد تگریس و یەڵدز چاکار دەناسرێت. ئەم کتێبە باز لە جۆغرافیا مێژوو و کللتوری ئامەد دەکات. پرتوکە ئامەدێ چما me xwest em binivînin dest pêkin. Amed bajarekî Kurdistanê herî mezin yek jê ye. Bi axa xwe, xaka xwe, firaya xwe rû erda xwe û bi nüfusa xwe min da çend dewletan yani bajarekê me û çend dewlet ku yek jê Çaçanistan bûn ku salan şer dikin min mezinaya wan da bavîdû 15,335 evî jî 15,335 kilometre kvadrat mezinayî ye. Nüfusa Amedê milyonê ku li gorê dewletê hemû gund û bajarê xwe ve milyonê ku 600 de lê Kurd dibêjin 2 milyonî zêdetir e Çaçanistan milyon û nîv tune ye. نووسەرانی کتێبی ئامەد بە وردی باز لە هەموو لایەنەکانی باژاری ئامەد وەک یەکێک لە کۆنترین و گەورەترین شارەکانی باکووری کوردستان دەکەن و هەوڵیان داوە کە مێژوو و جۆغرافیای ئامەد تا ئەو جێگایی کە دەگونجێت وەک خۆی باس بکەن. وەک ئینسیکلۆپەدیەکی کوردیە لەسەر ئامەدێ هەیە پێشێ جیگەهێ Amedê li ku ye û Kurte dîrok mêjûyekî wê heye û piştre navendê şehîr li ciyên em bêjin mizgeft û xan û dêr û avasaza Amedê gund û mezrayên ku li ser gundê Amedê ne û sêzde qeza Amedê bi gundê xwe ve ser xwarin û cilûberg û lîstik û folklor û nivîskar û dengibêj û çandî û civakiya hem ê kon hem jî ê taze. Pirtûkekî ji a het taze parlamenter û meriv dikare bêje şaredarî û hemû lîstên wan têda hene. داگیرکەرانی کوردستان بە درێژایی مێژوو هەوڵی سڕینەوەی ناسنامەی کوردیان داوە، بەڵام بەهۆی هەوڵ و تێکۆشانی تاکەکانی کورد خەون و ئارەزوەکانی داگیرکەرانی کوردستان وەدی نەهاتووە. نووسینی پەرتوو گەلی لەو شێوە و بەڕێوەچوونی لەو شێوە سەمینارانەش دەبنەهۆی زیندوو ڕاگرتنی کللتور و ناساندنی پەرتووکە مێژوویە کوردیەکان. من بخوای کتێبە ئامەد تگریس باش ناسکم ji berê der 40 sal me valê hebin min kitêb xwe nexwendiye lê ez zanim ew wî bi rewangeyekî bi perspektîveke Kurdî nivîsandiye ew bo me mîhîm e tiştek wî behs kir û ihtimalek mezin yani û bi kurmancî ye ew ê xêlek mezin bigîje bo Kurda û yani tiştên wa baş in belkî yani em bêjin kitêbek wiha li ser Hewlêrê be ez ê Hewlêrê nas bikim li ser Kerkûkê be ez ê Kerkûkê nas bikim li ser Duhokê be bi xêra wî nivîskarî em ê Duhokê nas bikin ev jî li ser Diyarbekirê bi xêra wî ihtimal mezin gelek kes Amedê nas bikin ka çibû bajarek çawa bû ne li gor rewanga û perspektîvê tirka ya milletekî din. ماوەی 3 ساڵە نووسەرانی پەرتووکی ئامەد لە هەوڵی وەرگرتنی زانیاری و لێکۆڵینەوە لەسەر مێژوو جۆغرافیا و کللتوری ئامەدن. دیارە گەلێک جاران بەهۆی تێکدانی ڕاستیە مێژوویەکان لەلایەن داگیرکەرانی کوردستان و نەبوونی سەرچاوەی ڕاستەقینە نووسەر و لێکۆڵەر و تاکی کورد بەگشتی ڕوبەڕووی کێشەی جۆرا و جۆر بوونەتەوە. هەروەک نووسەرانی پەرتووکی ئامەد خۆیان ئاماژەیان پێدا لە کاتی نووسینی ئەم کتێبەدا گەلێک کێشەیان هاتۆتە سەرڕێ. پرۆبلێمی me yek jê bi Kurdî heta nû çavkanî nebûn tiştek ku em jê bibînin piraniyê wan Tirkî bûn Tirkî jî wek bîr û bawerî wê çûnên dewletê ne ew hebûn em nikarbû çavkaniyan bibînin û gelek bo ku cîgeh coğrafyekê gewre bûn qasên nehsad gund û 1100 mezrayê wê û 13 bajarok qezayê wê dor da me zehmetiyeke pir mezin kişand heta niha kesê gund û qeza û bajar û wek lîste û wek em bêjin agahdarî nenûsandibin taze me nivîsand li ser bajêr hebûn bi Tirkî lê wek li gund û bajar û ciyê din nebûn me ji wir da me zehmetiye mezin kişand dor da hûn.
پەرتووکی ئامەد لە نووسینی ئامەد تگریس و یەڵدز چاکار لە داهاتوویەکی نزیکدا بە زمانی تورکیش چاپ و بڵاو دەبێتەوە. یەکێک لە ئەرکە گرنگ و سەرەکیەکانی نووسەر و ڕووناکبیرانی کورد گێڕانەوە یاخود نووسینەوەی ئەو کللتور و مێژوەی گەلی کووردە کە لەلایەن داگیرکەرانی کوردستانەوە تێکدراوە. ئاوارە هەورامی، کوردستان تیڤی، ستۆکۆڵم.